Could I should have just listened to my first instincts. Lulu was always trouble and I shouldn't have let Gamu see her. We tried. We tried all sorts of things. It's the Moroka curse that made Gamu run into Satan's arms. Ngilete ibhodlela leli njengesicelo sokuthi nje sithathe uxolo. 25-year-old. Are you still throwing up? Stressing. Maybe you're pregnant. Aye. That would be the perfect twist after everything. Ntweke bona mo ke yona ke nahanang gore ke yona. Ntando. Ntando. Oh, kama tebela ntse ngwana o tlomphola ya ka pele. O tlomphola ya ka pele man. Ke matlakala ena. Ke matlakala ena ntse wa etsa man. Oh. Ankampa ka hlokisa mahlo. Matebele le ntshebile. Ma, o ka skena ning kapa ning e ke private room. Private my foot. Private mo. O tsotla zo etsa mathila mo. Okay. O tloetsa dithile. Mahle. Get me in. Oh, anti ngagrapela. Ngrapela wena. Wena o tlomphola ya nka o batla ke shwe. Ke shwe tutu. Tokwan. Hurry. Ha una dia pa go tani. O tsotse mo le pona sa wa ka dia ka hurry. Are you still throwing up? Stressing. Maybe you're pregnant. Aye. That would be the perfect twist after everything. Hi, Ntando. Azange sangifonela kizolo. Themba ukuthi right. No mama kho ehlisile umoya. Ngiba ukuthi uzizola nempahla zakho. Oh, bakithi bavukile abantu. Good morning. Sokuye warehouse namhlanje? Ya, ngizoyini bufuna ngiphi lift? Ya, ngifuna ukuyoraga ngomsebenzi lapha before ishift yami yasemini. Oh, okay. Aw. My queen, uzizwa kanjani? Phumule kahle nconywana. Baby ngiwestern izolo nkosi yami yazi. Umzimba nje lokufuna ukuhlanza ne-toast ayihlalanga bakithi. Wow. Phoke yini ungabuyela embhedeni uthi kuyophumula kancane? Aw ma, kanjani manje phela? Angeke umzimba ukwazi ukuthola indlela ukuthi welapheke uma uthawulela. Hamba uyolala uzokwazi ukuthi ube right. Azizolo umuntu akavelanga nje eshipini. Ngilale the whole day. No, kumele ngivele lapha otherwise abasebenzi bayozenzela. Please ningawali. Ngizoba right, okay? Utsanyana wampona modimo wadi utsanyana wampona. Wait, so sali early for say ma. Hey, ha hona early ha o kopa modimo hore a hlwekise ntlo ya hao ka mara manyala ke a boneng. Ntlo ena ka hloka phodiso. Seng so happy man. Hey. Tando, ke bidise metsi sa mo hlapa re ya tleliniking. Ke ngwa kula. E seng nna.
mohlomong o kula wena ke matsebang go o tla o gogotse mafu a jwang go tswa backroomong yane ya Lucy. Ma ha o hlokei. Nna le sebedisa di-condom. O di bone, wa di tseba. O di tseba le o di bona ke ntho tse pedi tse fapaneng. Wa modimo wa ka wa mo utlwa go ngwana o batla go kutlwe ntho tse jwang hai man moya o hallang ke kopa o ko ntshe dipicture tsene tse ka hlogong ya ka gona jwale o di hlwekise yo Ma ka khutlela dikobong. Ntando le khosi o ska ba wa khutlela dikobong tsa mo hlapa pele re fumana line ya clinicing e ka re telele ka re tlo vote mona. Ma ke ne ke sebedisa protection. Le ha ne ke sa e sebedisa. O ka se no nahana hore girlfriend ya ka na le STD. Girlfriend Ntando Hao kanti bothata ba hao le sebe ke. ska ba bitsa lebitso la molloi wo ntlong ena ya ka. Ma simolo. O hlalosa jwang ntho tsana o etsa tsona ka dipente Lady, ha ho le thole le makatsang ka seo. Re ne re ipapalla fela. Ntando le khosi bula mahlo a hao ka bolloi ba ngwana na ono o kile wa bona kae kapa wa utlwela kae ho thwe batho ba sebedisa dipente ha ba etsa ntho tse monna le mosadi ba di etsang ka sephiring. O lady ska wa mpotsa dintho o sa batleng ho di tsebe. Ntando tsa mohlapa re balana tsa mohlapa Ha ke mo. ha o etse jwang Ke nahana hore re matsatsi le weekend ena hore ba yo ho hlapisa. Lulama Malome, ke re family e remetse hore e ye ho hlwekisa weekend ena. oh andizukwazi malume, kunomsebenzi ufuneka ndiwenze. Ngwanaka ka mo hlokofalletse mo matsohong a hao o committile suicide. Ntho ena e ka tlisa pain le bohloko mo moyeng wa hao. Andikholelwa kuloo nto kodwa. Ha se ka seo o se dumelang. Ho na le lefifi mo ho wena mme le hloka hore le tloswe. I don't mean to offend you malume, kodwa iBhayibhile. Hey, le nna ke a tseba Bebele man. Fela se ke setso sa hao. O ignorile meetlo. Ha ke ne ke ho advise hore o ska ya funeraleng ko Rustenburg. And bona hona jwale hore o entse. O sa batla mathata mang gape mo bophelong ba hao. Ha? Yo, thamala ka reng sebedisa ka re ke slave. Laisa nama mo ditrakeng. Ona no ke tsabile go gore ke gone go bona my favorite girl. Mamzwana ka tile mrao ha taba ya mabane. Mara ko mthaitsi hore a chile. Ga se motho mama khonge khang ba ngele ira ora utando. Pass me this. Ah, ska wara ke sovi. Inja. Yes. Ngiyenzele i-imaging yan artist expo. Nice. Ke. Well, a sculptor. Ngiyasivumela ukuthi sikhulume nami. Singitshela ukuthi sona sifuna ukuba njani. Okay, cool. Yeah, sithemba ukuthi izoba good enough. How? Ke sure e tla ba entle. Fela tjeka wena. Tano. I-expo yazi ukuthi ingachukulula izinto eziningi kangangani. Sengitsho I could be discovered. Can you imagine me living like a real artist? Ya nka imagine ka ditsela tse ngata. Khona vele ngifuna ukuthi ngizithengisele umkhangisi wami. Ngikhambe ngitravel ngiphume la eAlex, ngifocus on my art. How? Watsotso ka Alex. Yebo, akusinda ungahlala kiyo la le unomphela. Ungaphumi. How mara noma sebe asegalo fihlile mo. Alontando wena ufuna ukungitshela ukuthi kuhle kuhle akhange khompyuta ngokuphuma la. Mina iphasila ngibizi. Aminya ke lora le nna le fatsi la mpitsa. Le nna ke tlo bona segalo. Oh, really? Yeah. Ho etsa modeling. And then na le wena re tlo travel le fatsi kaofela, really to re be di celebrities tse famous nyana. Untwa. Okay, ngicabanga ukuthi sekumele ukuthi ukhambe nje. I need to focus. Oh. Okay. Ke sure thamela ka botsana.
Le nna anyway. Ke tla bona. Sharp. Machi. Nakwa baba teng. Yo, cha sabona ngakuwe futhi Maki. Cha akekho. Ini? Hai, ke na le nkinga ka noma 7. Hai, o tlameha o moleleke ngwanong. O robala le ntando ka backroomong ya hao. Usebe nontando. Hai, nana fela hore na ke ditshila tse jwang tseo. Hey, gazi untando umthole kanjani? Amanda, jwale o bua jwang ka ngwanaka? Hayi relaxa Maki. Akunandaba ukucela kanjani lento lena. Yabona wena ngabe ujabulile nje ukuthi intwana yakho iyakhula khula eneseyizenza happy yabona. Phela nyaka zabe mama's boy forever. Mako o reng ka ngwanana ona a nkang advantage ka ngwanaka? Ay mina ngibona ngantando complainayo mina. Hai. Ha qaqa hore fela ke tlile mothong a wrong o tla kopa advice. Motho a kileng a robala le moshimane le yena. Hai soka. Askis? Hai. Go ke tlile plekeng ya wrong o kopa advice. Mzansi Morocco. Ramabaso. Monna ela ke batlang go mmoga. Aw, wazi ngani zomthola la? Hawu. Batho botlhe ba itse gore o jola le Lucy and o tshela o le hana. Raju, kopa go bua le wena o le esi without bra gago. Awusize la usithoyile uzophuzana. No, ke siya. Oh, ngicela ngiphathele ibhiya. Okay. Ramabaso. Nozipho mosadi wa me wa tshela. Wena o sithi seo. Bese ngitshelile nqa. So nka asuma gore ke ena a mo thusitseng go escape. Mzansi Morocco, kahle ufunani? Bona ga ke mo tshwae phoso to help her fake her death. Ga go tla gore Nozipho na imile ke nnile setseno. Ke nagana gore ngwana ga se wa me. He did what any good uncle could do. So di o tsotlheletseo di ko morago ga me. Nka se mo dire sepe Nozipho. Ke ba tlhaela go kopana le ngwana. Angimboni ngangifumana into ekhona. Ke a itse that's why ke tlile mo go wena. Ke batla gore o mpuelle le nqanqe a bue le Nozipho a mo raya gore nka se mo dire sepe nka se le ke go mo tseela ngwana ke batla hela go kopana le ngwana ke bro ke a go kopa o motsadi wa bitse botlhokwa ba rre mo botshelo ba ngwana kopa ela tšhono ya go kopana le ngwana ke. Hey, Shambandla. Sengijwayele ukuthi ulungihleze ngimbone noKamo. Oh, kaze njani endlini? Don't mention him in front of her. Mention who? Kamo. Bengisho nje ukuthi akujwayelekile ungamboni. Ningathetha ngaye. Akhonto. I get it. Anonokwazi kaloku ungacingi ngaye kuba ni zamukhuselana. Just feel so unreal about we'll never see him again. Please. Bese ngiyafisa ukuthi sikwazile ukemngcwabeni wakhe lenlahle. Bengizoya mina Rustenburg emngcwabeni ukube phela umndeni wakaMorocco uzange ukuthi umngcwabo kuzovela kube into yomndeni nje. Yasibaningi kanjani abantu la eJose bengafisa nje ukuthi bahambe bayovalelisa again. Or maybe they can still do it. Singayenza memorial for ichomi zakhe to pay their respects. Asiyo family kodwa sinalo ilungelo loba simpapayisa. Amen. Nami ngisho case. Kodwa yazi umndeni wakaMorocco ungase ungayithandi ke leyo kushandisa. Oh, sure, oranga ibrandi. Whiskey. Okay, it's my favorite things I'll sort it out. No stress.
Oh, Mom Lucy, I'm so sorry. I'm late. I was working on a sculpture sami and ngabona isikhathi sesingijamele. Abusayila phana ba order iwhisky mara mina bayenzele i-drinking mistake ungabashintshela. Awukazongithuka. Ayi ntombazana. Kusami yazi uyazazi ukuthi ulate nje. Why kumele ngikhulume? Alright, Mom Lucy. Hayibo, sebe kumele ngibe ngumsindo before usebenza na. Hamba man. Where did you get this? A big laptop bag, Kakam. Oh, I remember this. Mom gave us so much ice cream that I even got sick because of it. You should have it. There's ba ukam ngathanda uba uyithathe. Just because I get why you're mad with my mom doesn't mean that I'm over it. I'm still angry with you. But if I don't talk to you, then I only have my family to talk to, and they are a lot. All ndiyavuya uba sisathetha. You are my only real connection to Ukam. And that's bayavakala phofu. Yeah, it does. A lot of people in Jersey cared for him, though. They kind of feel cheated, but they didn't pay their respects. My family, they're very protective of their status. Ndifuna ukuyenza i-memorial. Into encinci nje nechomi who didn't get to go to the funeral. And ndifuna uba ube khona now. I'd love that. Oh, okay. And andifuna ucaphukisa i-family yakho more than I already have, so. Ungandinceda torho ucela umamakho. Uba nganinika imvume uba ndiyenze lento. Noma sebe moya. Sure, down. So, Mjira, skipper. Next sekal, what's it? Spaneli Tamala. Oh, you again? Yeah, I'm gonna reach Zaga in art and feet. Hey, push up is a hey, one toll. I believe Uncle Yaka Jack. No one to Melo who drive one yard sports cars the hike at the weekend. Oh, I will. Number? Yeah, it's okay. So, Rukum Pawanya on as a hand. Uma kancane phela awuchazi ukuthi uzizwa kanjani njengoba suwathola ukuthi uzalelwa noma uyilunga lomndeni odume ngobugebenga uchaza. Sengisho ukuthi ngiyafisa ukuthi ngiqhubeke ngenza ama-podcast ngomndeni wakamabaso. Awunankinga naleyo nto. Taba ke hore rona ba mabaso ha re bue le mang kapa mang fela wa ntho. Mntwana, uwena nje usukela ukuziletha kumina. Yo. Cabanga laba bafuna nje babona laba begalapha bengihlangene nabo. Bathi nakhona bafuna ukubona umsebenzi wami macala before bathatha isiqiniso sokuthi bangifunele indawo lapha e-Imaging Young Artist Expo. Iveke ezayo Sam. Hawu, into enhle nje leyo, ne? Mara sebe, maybe you can have a sculpture say you'll be busy or something. No, I can't. Like, I got lungeli lokho ntwana. And nathi ngiyacela bengitshela ukuthi bengithi bazonginikeza isikhatshanyana sokuthi ngiqede kodwa nakho-ke ayikho into engabanikeza yona njenganje. Uyenza njani? Lucy. Hey, usebe ungijilile efonini mama. Yes baby. Yini ngenze njani? Ufonele udokotela noma sebuye? Cha ngi-right. Ngenze nje okuningi nje namhlanje umzimba ovele wahala nje. Ngimthole okuthizeni.
Awusebesangishayela umbhobhodla. Oh, okay. Mhlawumbe ngizokwenza nje amanzi ebhafu ngizokwazi ukuthoba kahle umzimba, uthole into edliwayo then sihambe soyihlala nje embhedeni sibuke ingqayi. Ngithanda ukubona. Oh, mina ngifuna ukubukela i-action mina yazi. Khona le yaphuma kudalanyana ngikade ngifuna ukuyibukela. Yini bakethi action yini udla kungaka nge-action. Mhlawumbe singahlanga sibuke ingqayani i-romance. Ma chick flick mina yangikhinya babes hayi ngeke khona. Ma, ayikho into engakhinya lapha nothanda nje into enhle. Kodwa kulungele singanjani simix sihlale sibuka ingqayi ene action and love. Uyayibona lona? Action and love. Mhlawumbe ngeke ngize ngilale ke lapho yazi. Ngakwenza lokho. Ayibo. Apha ma yini hamba kahle wonke. Siyezinyana man. Isilento ngiyizonda jibe khona yazi ngiyizonda into engenzelayo. Hawu mamazi. Ngiyacela nje uvukazi yami ungakhathazeki. Wena uyiqhayokazi soyilwa le mpisi inqobo wabona uDavid eshaya uGoliath yes ubuyele esimeni sakho. Mom, don't say such words. I don't want her in this house. Lulu came to ask for your permission to have a memorial for Gamo. You don't ever stop, wena Lulama, ne? She didn't want to do it without your blessing. And I think it is a great idea. Well, I don't. And I'll never give you permission. Mom, stop. She's trying to do something nice for his friends and colleagues. And you're doing this to make yourself look good, right? No, Ma. No. And everything you touch, you poison it. I won't let you do that to my son's memory. Over my dead body. Musukungiqala. Kahle ngifaka ama-veg kule beef stew. Bese ngeza. For sure.